welcome to Gaisan Dabi Channel. Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku, Gaisan. Aku lagi di Antara nih teman-teman. Di sana rumahnya Om Raffi Ahmad. Kira-kira aku mau ngapain ya? Aku mau cari ondel-ondel. Tapi cari ondel-ondelnya bukan di sana. Tapi ondel-ondelnya adanya di sana. Oke. Ayo teman-teman, kita cari ondel-ondelnya di sana. Oke. 2,000 years later. Teman-teman, lihat di sana. Ada ondel-ondel lagi ngadem. Ondel-ondelnya ada 4 tuh, teman-teman. Ayo kita lihat di sana. Itu dia teman-teman. Ondel-ondelnya besar-besar banget. Wah, ondel-ondelnya besar banget teman-teman. Teman-teman, ada ondel-ondel lagi. Kasihin ya teman-teman, ondel-ondelnya diikat di pagar tol. Kenapa ya teman-teman? Kok dia diikat gitu? Apa dia menggigit lagi? Apa gara-gara ondel-ondelnya pipis sembarangan? Oke teman-teman, berburu ondel-ondelnya sampai di sini dulu ya. Kalau teman-teman suka, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share. Dadah! Bruh.